Nikola Lukić, Nikola Ivanić, tatami 1 da se pripremi. Nikola Lukić, Nikola Ivanić, tatami 1 da se pripremi. Aleksa Đukić i Petar Krstić, tatami 2 da se pripremi. Asta Fumi! Asta Fumi! Promeni nešto. Nogavica. Prolazi. Tako je, idemo. Drugo koleno. Svipuj ga sad. U njega. Tako je, Aleksa, teraj! Ne daj da zatvori to. Pravo stola. Tako je, bre, odlično. Ajde, stola. Ne daj da zatvori. Otpati ga za butinu, desnom rukom. Desnom za drugu butinu. Tako je. Skroz. Da muzika ide sa strane. Da, kad bi se ovo prišao, bravo. Ti pusti radi. Ajde. Krenite kukove, nemoj da čekaj, kreni kukove. Težina, leva ruka u glavi, desna ruka u glave. Prolazi to! Još, nabi to u priliku. Tako je, ajde. Tako je, bravo, fiksiraj to sad. Koleno. Tako je. Samo kukove nisko, pazi gdje ti je težište. Fiksiraj, tako, evo imaš čokar, ajde, pakuj to čokar. Tako je, ajde, pređi na drugu stranu. Kada da si ispad, ajde. Kukovi nisko gore. Pusti kukove, tako je, potopi ga rame potopi nje. Potopi to dole. Tako je, Taki najs, rano kukove dole. Ne žuri. Po 90 stepeni kukove dole. Tako, lagano. Steluj, Stojček. Donja ruka mora da vuče. Tako!